Muraho neza nshuti zacu, reka twongere tubahe ikaze kuri YouTube channel yanyu ndetse ari n'iyacu Bumenyi Buzima TV. Nkuko bisanzwe rero hano tukomeza kwiga ibitungura ubumenyi bushya buri munsi. Uyu munsi rero nkuko bamwe mwabyumvise ko n'abatarabyumva turababwira kuva ku itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2026 abantu bakoreshaga free plan ya Grok AI yavuyeho ubu ngubu subscription cyangwa abonoma ihendutse kuri Grok AI na $30 ku kwezi. Ariko nubwo bimeze gutyo, hano Kumenya Ubuzima TV ntago tuba twaryamye cyangwa ngo dusinzire. Twashatse ubundi buryo dushobora kubona Indi AI cyangwa application ishobora gukora ndetse ikanarenza Grok AI, kubera ko free plan ya Grok yagezaga ku masegonda 6, ariko iyo AI nshyashya yo ishobora kugirenza amasegonda 10. Ariko mbere yuko dutangira, niba uri mushya kuri YouTube channel, kora subscribe, like, share na comment kugira ngo tubane muri iki kiganiro. Ikintu cya mbere ugomba kuba ufite prompt ushobora kuyibona uyikuye muri ChatGPT cyangwa se ukayitekereza ubwawe. Urugero, hanye mfite prompt iravuga iti prompt yanjye nka prompt ya video igaragaza umugore cyangwa se young woman utwaye imodoka nziza cyane. Noneho rero nitumara kubona ino prompt, ikintu tugiye kuza gukora, tugiye kuza mu matelefone yacu, turaza muri telefone zacu, ikintu tugiye dukore, tuze muri Google. Tuze muri Google. Noneho nitumara kuza muri Google, tuyifungure. Google ngiyo nayo turimo turayifungura. Nitumara gufungura Google, turaza tuze ahangaha, nkuko mubizi ahangaha twandikira cyangwa se aho dusacingira, tuze twandikemo hano muri Google Arena AI, turaza tubyandike ngiyo murabona yagezemo. Noneho nitumara kugeramo muri Arena AI, turaza dukande hano habanza ngaha murimo kuhabona, turaza tuhemeze Arena AI. Habona birimo kureodinga. Noneho murabona yuko twamaze kugeramo, ariko niba utarigeze uyikoreshaho birasaba yuko uyinjiramo bakakubwira gukora sign up, uho ushyiramo email na password kugira ngo ushobore kwagsesinga iyi AI. Noneho dushaka ko twabibonye muri prompt yacu, turashaka gukora prompt ya video. Tugiye gukora prompt ya video. Yego, ni prompt ya video. Tuze dukore prompt ya video. Turaza twemeze hano hasi hari akantu kaka video. Tuze twemeze hano hasi katuhabereke. Okay, nakoze kwihangana. Tugiye kuza dukande hano hasi handitseho video. Hano murahabona, tugiye kuza tuhemeze. Noneho nitumara kuhageramo, tuze twandike prompt yacu ahangaha nkuko murimo kubibona. Tugiye kuza tuyandikemo, twebwe turayikoreramo paste. Nitumara gupestinga, tuze hano hasi aha dukande kuri kano gafresh cyangwa se okay. Murabona yuko twamaze kugeramo. Ikiza kiye AI rero yo itanga video ebyiri. Hari nkuko muri kubona hano dufite assistant A, hano dufite assistant A, ariko nahanga hakabaho assistant B. Ino assistant B nayo bivuze yuko baguha video ebyiri ukihitiramo inziza. Mu gihe tutegereje ko video iba generated,
niba tugiranye hano hantu uri mushya kuri YouTube channel, kora subscribe, like, share na comment, ubundi udutize iminota yawe 2 cyangwa 3 kugira ngo tubane muri iki kiganiro. Tutegereza yuko video iba generated, bishobora gufata akanya bitewe na network ufite, ariko nyine mureke dutegereze gatoya turebe. Wow, murabona yuko video yamaze kuba generated. Ngiyi rwose, ngiyi video yacu murimo kubibona. Iyi ni assistant, ni video ya mbere cya assistant. None nuko turebe video ya kabiri cya assistant 2. Sorry, assistant B. Hano tuyirebe. Turebe video ya kabiri, nayo muri kwibona ngiyi rwose. Noneho rero iyo umaze kubona video zawe, ikintu ukora noneho kugira ngo turebe ukuntu ushobora kudownloadinga video zawe, uraza hano hantu kuri kano kantu ndimo kubereka, ugakandeho. Kano ni download. Nongera nkabereke, dore ngaka, uraza ukande kuri kano kantu ukore kano kantu ni download. Okay, yego. Noneho tuze tudownloadinga n'indi video yacu, naho turaza tugakandeho ngaka, murimo kukabona ngaka, nabwo tuze tugakandeho. Wow, urabona ko video zacu zamaze kuba downloaded. N'ubundi rero ino AI irakora neza rwose, ndetse inarusha Grok AI, kubera ko Grok AI yatanga amasegonda 6, noyo ishobora kurenza amasegonda 10 cyangwa se 12. Mutegereze ku musozo, ariko natugiranye hano hantu. Kora subscribe, like, share na comment niba utarabikora, ubundi ufungure n'akazogera kugira ngo tujye tubana muri bino biganiro byo kuri YouTube channel yacu, ndetse n'yanyu umenye ubuzima TV. Wenda reka turebe aho video zacu zijya, tuzirebe zirimo, kubera ko zamaze kuba downloaded. Ngizi ahangaha, reka tuzirebe hano. Turaza tuze muri download, kuko ziracyari kuri downloadinga zimwe. Reka turindire. Yego, murabona ko zirimo kuba downloaded. Ushobora gutwara akanya bitewe na network ufite, ariko wow, ngizi video zacu zamaze kuba downloaded. Ngizi rwose urabona nkuko prompt ivugaga, mu
umudamu cyangwa se a young African woman utwaye imodoka nziza. N'indi ngiyi niko bimeze, nayo nziza. ino AI itanga video ugahitamo iyi. Namaze kubona natwe muri iki kiganiro, ibiganiro bya hano kumenya ubuzima TV nakagaruka. Bye.